Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mokhuduthamaga Morweng o na fana ka puo ya bobegakgang mo ntlheng ya boemafofane jwa GD Montshiwa. Mo go tse dingwe balatofadiwa ba le bararo ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya tsietso, bonweenwee le go tlhatswa madi. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Mokhuduthamaga wa pabalesego ya setšhaba le tsamaiso ya dipalangwa Wessels Morweng o na neela bobegakgang tshedimosetso ka ga ditlhabololo tse di amanang le ditshupo tse di neng tsa anama mo metsweding ya tlhaeletsano beke e fetileng tsa boemafofane jwa GD Montshiwa kwa Mahikeng. Mokhuduthamaga o kaile fa lefapha le rarabolola dikakanyo tse diphoso tse di malebana le boemafofane jwa Montshiwa. O na gatelela gore lefapha le na le leano la go tsosolosa maemafofane ka bobedi mo porofenseng. Maemafofane ano a tsewa e le a botlhokwa thata mo go solofetse gore a tla nna le seabe se segolo mo tlhabololong ya ikonomi ya kgaolo eno. Historically, the government has invested significantly in the development of the infrastructure of our airports. Over a period of time, the government realized that this approach is unsustainable. It was for that reason that a strategic external partner was sought to manage both the airports economically. It was during that time that the current companies that operate academies came into an agreement with the company that had an agreement with the department. One of these aviation companies is called Africa Union Academy. Before then, the Africa Union Aviation Academy had a lease agreement with the department from 2006. The lease went on until the airport was taken over by the management company after signing an agreement with the department. The department has a plan to resuscitate the two airports in the province. The two airports are strategic assets and are going to play an important role contributing to the economy of the province. The process to identify a strategic partner to invest in these airports is almost done, and the announcements will be made soon. The status of the airport is that there were non-compliance issues raised by the South African Civilian Association, SACA, which has not yet been resolved due to budgetary constraints. Understanding uneconomical nature of the air transportation from the commercial point of view, the strategic partner that will be announced will be expected, among others, ensure that this airport serves as a hub of commerce, moving cargo, and attract international airlines to be serviced and parked here. Mo go tse dingwe tsa mono Northwest, balatofadiwa ba le bararo ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya tlang.Maabane ka ditatofatso tsa tsietso, bonweenwee le go tlhatswa madi. Go tshwara ga bone go latela dipatlisiso tse di malebana le ditatofatso tsa gore ba ne ba sologela molemo ka tsela e sa tshwanelang ke madi a masepala wa Matlosana a filweng motlamedi wa ditirelo. Dipatlisiso di supile gore magareng ga Lwetse wa 2023 le Ferikgong wa 2024, masepala o duetse Variegated Pty Ltd dimilione di ka nna 6 tsa diranta tsa ditirelo tse di iseng di dirwe. Dikutlafa tsa porofense ga jaana re tsena mo go tsa bosetšhaba. Tirelo ya maemo a bosa ya Aforika Borwa e ntshitse tlhagiso ya tsholofelo ya diphefo tse di maatla mo dikarolong tsa KwaZulu-Natal ka moso. Seno ke jaaka lekhubu le le tsididi le tsamaya mo dikarolong dingwe tsa Aforika Borwa go tloga gompieno. Kwa Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Free State le Lesotho go tla nna le go fokotsega ga dithemphereitšhara le go ka nna teng ga dipula tse di maatla le kapoko. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Moporesitente Moporesitente o ile kwa Paris kwa France maabane mo loetong la semmuso le lo neng lo lebagane le go nonotsha dikamano tsa dinaga ka bobedi. Aforika Borwa le France di ikaelela go atolosa matsapa a tirisano mmogo le go batlisisa ditshono tse dintšhwa tsa botsalano ka kgatelelo e kgethegileng mo kgwebisanong le peeletso. Sešweng jaana tona ya dikamano tsa boditšhabatšhaba le tirisano mmogo Ronald Lamola o na nna modulasetilo wa setlhopha sa borobongwe sa foramo ya puisano ya sepolotiki magareng ga France le Aforika Borwa. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba ga jaana re tsena mo go tsa kgwebo.
Palamente e rulaganyeditswe go dira ditshwaelo tsa boraro ya tekanyetsokabo ya bosetšhaba ya 2025 ka moso. Seno ke jaaka go nnile le maiteko a mabedi mo nakong e fetileng a emisitsweng ka ntlha ya dikgoreletsi tsa sepolotiki le tsa semolao. Tona ya Matlotlo Inoko Kotongwana o rulagantse go tlhagisa tekanyetsokabo e sa akaretseng tlhatlogo ya VAT. Gabagare moeteledipele wa lekoko la Economic Freedom Fighters EFF Julius Malema a re ga dumele gore tekanyetsokabo e tla tlhagisiwang ke Kotongwana e tla tlisa tharabololo ya seelo sa botlhokatiro mo nageng. EFF e ne ya keteka go emisiwa ga go okediwa ga lekgetho la VAT ka diperesente di le 0.5 kwa lefapheng la matlotlo la bosetšhaba. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Afrika Borwa e ne ya bona sekgele sa ntlha sa Total Energies CAF sa Under 20 Africa Cup of Nations ka go fenya Morocco ka 1-0 kwa June 30 Stadium kwa Cairo ka Latshipi. No ya gago molemo ke kana ya nako ya bobedi ya motshameko e ne ya dira gore Afrika Borwa e fenya setlhopha sa North Africa ga ntlha. Katlego eno e ne ya supa sekgala se se botlhokwa mo Afrika Borwa jaaka tiragatso e gaisanya AFCON ya U20 e ne ya fitlha kwa makgaolakganyeng ka 1997 ko baneng ba fengwa ke Morocco. Mo go tse dingwe tsa metshameko, ditshemega tsa DHL Western Province di eteletse pele mo kgaisanong ya SA Rugby U20 Cup morago go fenya Fidelity ADT Lions mo bekeng ya boraro, mme ba tswelela ka go fenya serwalo sa boraro se se latelang. Vodacom Bulls e ne ya boela kwa tlase mo maemong morago go fengwa ke Sharks ka 33-14 kwa Durban. Leopards le Toyota Cheetahs di ne tsa tshameka maleka kwa Potchefstroom. Motshameko wa bone o ne wa simolola ka mafelo a beke ka metshameko e mebedi ya Labotlhano ya Lions kgatlhanong le Sharks ga mmogo le Cheetahs kgatlhanong le Bulls kwa Bloemfontein. Tla jaanong re diwetse ka tseo di tlhomileng kwa setlhoeng. Mokhuduthamaga Morweng o na fana ka puo ya bobegakgang mo ntlheng ya boemafofane jwa GD Montshiwa. Mo go tse dingwe, balatofadiwa ba le bararo ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya tsietso, bonweenwee le go tlhatswa madi. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke Keotshepile Mokate, mothweso sala sentle.